بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ini mga palanggungan sin kami kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan yang kamu imaalok kamu waktu ini. Allah Ta'ala waktu ini yariin guru na to mulia amuin nakatibaw katut tani waktu ini insyaallah. Biya na sin kaya pag taayunan longta pagka nagpindayin kahalan sin programa na to payroon live na to was magrib karena sin labing mahal ka amoyin alupon sin kita in pagtarawi pagtahadyo di ba na sinhinang katanarom insyaallah ta'ala inyato mapuasin bulan ini magbalik na kita pawesin kain na tagna insyaallah ta'ala. Menjadi waktu ini yari na to biya mga na sakmitin guru na to kalasan jawabin siya ini biya mga kuan sa ini siya matawad to di hamparo niya agad maunit na to na biya masagaw in waktu na ini na alhamdulillah unsupor pa Allah Ta'ala yari siya waktu ini insyaallah amuin asal lang ta piyaga tatayunan na bangawon biya mga maka ini tibaw marikato tanyo na kanya in waktu insyaallah ta'ala manjari na in kami dua iwan sinyaon ha dapit niya patuyaon siya kalim nading naasal kami nilaw ta amoy in tunggo lugo in kami ini at inya bang wayroon ini makakarikato insyaallah in kami yari tutug bang hirul dasin Allah subhanahu wa ta'ala so abeturi na kami magpalukay jadi nato na in waktu kanya insyaallah ta'ala mayroon na rukaing daing guru nato kalasan Syekh Abdul Wahid Kiram falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وزدنا علما وتقا وخشية يا أكرم الأكرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga katautay manghuran, ya ulungan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mga liukay-lukayan, nakapagbay matayin kita nyo dahil di programa sin kita niyo ini. Bukod niya ito yung mga laong taamuin, tiyood, wayroon nakalamod marik. Sumakawa, taod sin diya mga kaligap, di ba niya harap, na nahinang sa bablong tawayroon kita nakakarita niyo. As'alullah al-af. Jari niya mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ang karayawan ng umat ini dahil nga tahon patahon aun tuod pipindahan marayaw ini hambuok inihati ko dahil nga amuin biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pa uno inhinangon sin mangungot ko taa kama Islam. Misan pa uno inhinangon nila ipanglobo. Ipamulakay bang upamakun uno. Ina kama Islam di nila kakausan pagangan. Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam asal nagbabayta ka tuha hadith niya. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. Inyadto tiakid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tartanto tuod long sin Nabi alaihi salatu wassalam
in pakaradyaan sinagama Islam, abutan in uno-uno, iabutan sin dumiban sin adlaw. Uno-uno in kalabayan sin Islam kasigpitan, ha uno-uno tahon iban zaman, in ini tabiat na ini sin sira, sin pagluray, sin kabatilan, iban sin kasabunalan. Hatag na naawnin aga mga Islam, nakalabay kasigpitan in katan ng gayunggong aga mga Islam. Timag na ding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'lum dakato in mga kisah, biyadiin in liyabayan sin junjungan nato Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pagpasaplag niya sin aga mga Islam. Sampay amuin bilang maas niya. Amuin inasal-asal, amuin panghanglaan niya, iban pangamdusan niya po asin Allah Ta'ala sa amo pa inang juri kaniya. Ini tabiat. Sampay rimatong in zaman na tubihaon, masi-masi in pagluray, sin kasabunalan, iban sin kabatilan. Masi-masi nakalabay in ummat Islam, mataod-tuod panandas. Sumakawa in panandas inikatan maglabay, ubos in datungan, amura in karayawan, tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. In mga sila di mabaya haakam Islam dengan Yahudi iban sin Nasrani. Mabaya nila tuod pungon, puddahon. In sahaya sin Islam. In ini tabiatin. Sa in Allah Ta'ala bihuli an niya kato. Jukupun niya ra in sahaya niya. Misan pagkahukawan sin mga sila kafirun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In umat Islam masi halawang karayawan. Misan pabiya ini in kialabayan, kasigpitan, kumita ka ring hula sadlupan sampay mari palungan sing kita niyo. Dahil hula Syria, hula Iraq, hula Afghanistan, Somalia, naawon ng kahalubiluhan, naawon ng kasigpitan, awon buno, awon paggubat, awon kasigpitan kaya na naman. Puasin sila biyono, timo indugo, in kasigpitan na pagkauna kabuyan ng di sumod man tintatabangan nila. Sampay miyabot in darajat, sinawla Syria, ibutang tana, ang matarang bihaon, sampay miyabot in darajat, in kahalan, sin kasigpitan, sin umat Islam, doon hawla yan, nangayo sila patwa mga ulama. Unin fatwa piyang ngayon nila, uno, jari na ba kam kumaon iro iban sin puting, sabab sinwayro na makaon nila. Jari kanila si mga ulama, among ulama doon nakauman sin sila. Sabab sinwayro na, laung ta makawa sin sila. Sa hangya ini kahalan, haliabayan sin umat Islam, nakalabay kasigpitan. Suway na to, dahil sa lilingon. Lilingon na to, in laumbay sin kita niyo, bang upamakon magkita. Lilingon na to, indakbos yung pangamdos na to pag-akaman. Pasalan ang wakto, sabab sin pagpuha na to, sabab sinwayron imamo, in pagtikang na to, ang pag-akaman na to, jimato na jimato. Dengan sebab yan, aun hambuok dan atawakan parakala, bangin parakala ini gayunggungan bialik sin umat Islam ingkatan kasigpitan ingkatan amun jimatuin yan bali wala sa matsimba sa bihawon. Kalagyan kato bihawon umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya makatikang kita paunahan amuin mag-ihtimam sin pag-akama Islam. Magparuli sin pag-akama Islam. Pasalan, mahita, miyabot kita biha ini. In mga ulama na to, wayron sila nagbati laol, iurol nila, iuki, hambuk kita nila.
laong nila in sabab malagbo mayta na abot biya ini himina in umat Islam in sabab adamul ihtimam bid-din al-islami. Wayroon na kita nagparulisin pag-akamatay amunin agama Islam. Hati niya uno in subay na to hinangon, balis katon na to, subay na to pakusuhon. Halgaan in pag-akamasin kita niyo. Na bang na to di mapinda in system. Sindagbos in pag-ibadat na to, indagbos in pangatod na to, indagbos sin pangatod na to, hapagdawa sin kita niyo, hapaglaong tapagparakan na to sin Islam, kasigpitan kita niyo umuntayaw. Dahil para bihaon, alhamdulillah, biya na sinagi ko, in umat Islam, masimasya karayawan. Hapilay tahon bihaon, hamanga sila taukim ba? Kami taukim ba? Hamanga taukim ba, kita nila indagbos sin pagdawa ba? Among mga kaapuan na to, bukunto, dinibiya mga long tapamaba, among long tapanguan kanila sa kita unta in reality sindak mo sin pag-akama. Hawla gimba kana naman muhadja dumagbos ing tanganan Islam bang aw na long tapagdatong simbulan maulod. Mabisi ni mano siya pagkawa manglo ko magtipon sa masjid ing kabataan didto kataan matipon. Bukod ning piyagtiponan magsambayang, bukod ning piyagtiponan magbasa sin Quran, bukod ng piyagtipunan humati sin hadith, bukod ng piyagtipunan humati sin kasutyan, iwan sin amun basic sin Islam. Sa dumungog sin pagluto, ibang pagdasin na pang. Inmano siya sumulig hakaawam. Inmaas sumulig hakaawam, in kabata sumulig hakaawam, uno-uno na hadya in kita nila hakaapuan nila hakaamaan nila amun natin sinuran nila. Nabang in sistema sin dagpo sin pag-akamayad turik mapinda, wayroon laong tadatungan mangbukon kahina si umat Islam. Hangkan na, suway na to lilingon umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno tuod in sabab, uno tuod in laong tamayta na bihay ni kita niyo. Pakain binaybayan, Muslim, kakitaan na to in lando in hina nila. Piyasaran sin kita niyo in pag-akama. Aun hadis, si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunalin hadis ini law sing kaiban ng ulama daif law sing kaiban ini marfu' kaya riwayat Ibn Abi Dunya isaot ko wasahunin hadis ini sabab lando law ta aun makawata kapangadjian malagko in panghalga inato sing pagkakama nato sumunod palaw sin pangatayan sin kita niyo, marana to sampay pa kauman sin kita niyo, marana to sampay pa lombay sin kita niyo, bukun hatbaran na to. Sa abang kita niyo rin na magparuli sin pagkakama, amunin pasaran natin dawa. Amunin pasaran natin kataan. Na ini, diet akato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laong niya, kayfa bikum, idha lam ta'muru bil ma'ruf, wa tanhaw 'anil munkar. Biadin na kamo, hasab na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang hatat kala, wayroon na kamo nang hindo pahinang marayaw. Nang daaki pahinang marayaw. Iban wayroon na kamo nang langi, ringay nang mangi, makuno na kamo. Hati niya, makuno na yung umat Islam, ang jumato na, in patahunan, biha ini magpasad na yung umat Islam, simpang hindo pahinang marayaw, pang langi, ringay nang mangi. Makuno na kamo. Kalu, nakapamong yung mga sahabat, awakainun dhalika ya Rasulullah. Ay kau jumatu wahalong na ya Rasulullah ibihad to amunong pasadin umat Islam, di na magparuli sin pagdakwa, di na magparuli sin hinang marayaw, di na magparuli lumang sin hinang mangi. Sabi sabab, way na nagpasad na pag-akama. Sabab amo pa ka matalik sin umat Islam, indayaw ning guwabay nila, intao, mismo baran nila pag-ibadat nila, wayroon na. Himina ning parsupatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bayang, di nila na hitunay hawak to. In kamatauran, di na misa magsambayang. Way na pagparuli pag-akama. Ini dumagbos. So long si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mag-uno na kamo, bang dumatong na imbiha ini, kahalan, di na kamo manghindo pahinang marayaw, di na kamo manglang di hinang mangi. Nakasambong yung mga sahabat, uno yan tulong na ya Rasulullah, ay kau jumatu wa imbiha ito pagkaradyaan. Qala wa ashaddu minhu sayakun.
ay kaulong sinabi, inlabi palaw na rin sinyadto, jumato pa. Bimana, bang inkiyabayta niyari na mano siya maghinang bangdakpay ng marayaw, ibang di namang landing ay ng mangi. Inyadto jumatulong sinabi, aun pa mas labi, pinaka-worst sa matsimbasa, jumato rin hayadto. Ajibu, yung mga sahabat na tarasangan, kiyublaan na ajayib, ay, kaulong na ya, Rasulullah. Qalu wa ma asyaddu minhu. Insambong si mga sahabat, uno law na ya Rasulullah, inlabi law na rin sinyadto. Qala kayfa bikum idha amartum bil munkar wa nahaytum anil ma'ruf. Mag-uno na kamo, insabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mag-uno na kamo law na bang inkaunan niyo, mangdaak na kamo pahinang mangi, iban mang lang na kamo rin hinang marayaw. Umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, magtawakuf kita hadith ini. Dungdungan na to marayaw. Bima na aunto'y jumat ho, susungon, zaman imanu siya asabab sin pagpasad nila, hinang mangi amunin pangdaak nila, hinang marayaw amunin langon nila. Bihaon. Pilahad dyan guro rin makasud pa ka masjid-masjidan. Pilahad dyan mga ulama, di pasuron sin kamatauran, umat Islam, sabab sadya sin na-check ang kakahinang nila. Sa pilahad dyan sa umat Islam ng daraak pa hinang mangi. Simusupport ay ng mangi. Tabiya yaon, nakatabo-tabuan yung tao ingat mga kal, mga wasin, mga alta, simbukon halal, taon na sing kamatauran, yung tao yan lang na bright, maingat. Balis ka to ng kahalan, yung hinang mangi, amo na yung supportahan, yung hinang marayaw, amo na ilangon. Na mag-uno na kamulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mang jumato na iyan. Bukunhat, di namang lang, dahil ngay nang mangi, di namang lang, dahil ngay nang mangi, di namang dak, pahinang marayaw, buat malingkan, balis katod na inhinang mangi, amo na ipangdaak, inhinang marayaw, amo nilangon. Inday ko ba ini? Bang ini, jimato na imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalu, pagsambot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinyadto, nakasambong nagbalik yung mga kasahabatan, kalu, awakainun dhalika ya Rasulullah. Ay, ikaw jumatulong na ya Rasulullah, bihad to kahantang. Kala, insabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyaddu minhu sayakun. Inlabi palaw na renghad to jumato pa. Subhanallah. Inlabi palaw na renghad to jumato pa. Bukunhat bihad to yung kahantang. Jumato pa. Uno yan, qalu wa ma asyaddu min. Insambong si mga sahabat, uno law na ya Rasulullah, inlabi renghad to. Qala kayfa bikum idha asbaha al-ma'rufu munkara wal munkaru ma'rufa. Nalaw na mag-uno na kamo bang hinang mangi na hinang na marayaw. Bangin hinang marayaw na hinang na mangi. Ubos bangin hinang mangi na hinang na marayaw. Yadto na law yung pinaka-worst. Labi pa yadto jumato. So lando maka peligro umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggang nari kita mag-inu-inumayta in liyabayan sin umat Islam. Naawon in kasigpitan, naawon in kahalan. In uwat hikabwa na to, magbalik kita ng paara ma Islam. Gayunggungan na to, in-ara ma Islam. Ibalik na to yung pagsambayang. Ibalik na to yung pangamdos sa Quran, ibang sinsunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangka mo rin magkakad ako, aw na to na experience ko. Aun mga kauman nagkaubog sin kami pagpatindukan masjid. Aun mga tao tumawag kamo, long natuan, maglaki kami masjid. Lilingon na mo madto. Hambok. Puno tayo ni. Division, subdivision. Hambok subdivision. Gatos imbay si Muslim halaw. Hambok bay magworth mga 3 pa 4 million. Bay, biya malingkat uno. Bay, biya maranog. Dayahanin nagula kauman. Tumawag ka tuwan, maglagay kami masjid. Yaw na lokal. Misan prayer room, mayroon ni kapatindog. May kanimbanos si Muslim. Uno ra imatali kasi dito.
Uno ra makawa ta pangadyan dito, hati niya in umat Islam, kimulang in panghalga nila pag-akamat. Kakausan, makapatindog milyon bay, di kakausan makapatindog pre-room, isanda ko man gastong po pagkawang. Iniisway na to, chikon umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukon indipek, hindi ha Islam. Bukon indipek, may ta kita niyo himina, hawak to kaw ng gayonggong sin Islam, ni kaw miyaba, no. Ayon Allah Ta'ala, babayta kato, halaw sin Quran, walillahi al-izzatu, walirasulihi, walilmu'minin. Sampay pa kayo na po sa ayat. Allah Ta'ala in izza, in kataas. Iban ha rasul niya in kataas. Iban ha mga mu'minin in kataas. Kita niyo in mataas. Iaatod kita niyo sing kataan ummat, hiibukan in hadara. Iibukan in pamando sin Islam. Sa mayta kita niyo miyabot pabiya ni level, hawak to wayron na to piyo so imbinin kato sin Nabi na to Muhammadun alaihi salatu wassalam. Mang kita niyo mas sa simsal sila sin ummat Islam. Hasusungon waktu. Ha mga zaman na kauna. Maka-ajaib. Biya din in hula Europe, nakakilal sila sing kasanyangan, hawak to sila kima sin pamando sa Islam. Asam pa'y pabihaon, ang pamangang kamulan, uwi ko rin hula yan. Kakitaan mo imbak ka sin Islam. In Muslim hula yan, lando in taon, kay man tag 2 milyon yan in Europe in Muslim. Sampay pa adlaw ini. Wala Marcel, among kiaratungan na mo, mataod dahil si Manila in Muslim, in naghijab, in nagtuturong yun ang kauman niya. Hula, France. In kalagihan da kuman, magbalik kita papag-akama, hati huntayin Islam, pahalgaon tayong pag-akama rihalam sin jantong ta. In pag-ibadat, in pagsambahayang, di tapuhaon. Masalaka kumpi sakar, kalulam na kuminan musalim. May ta kamo nakasud palam apinar ka jahanam sakar, pinsambong nilaway kami nakapagsambahayan. Bukon kami lamod ang mga taurag sa sambahayan. Tuan, bang impagbisarahan tarihay ni sambahayan, bukon para kala siwi-siwi. Impagbisarahan dihay ni agama Islam. Pag-iman, bima na bang kauri magsambahayan, way kaw lamod ka Islam. Yan yung kahupuan. Yung kana nag-ikhtilap yung mga ulama. Nag-ikhtilap yung mga ulama. Hata uri magsambahayan. Uno, Muslim ato kan bukon. Subhanallah. Nag-ikhtilap yung mga ulama. Inta uri magsambahayan. Uno, Muslim ato kan bukon. Tayo magod Muslim. Pag-ikhtilapan yung tao yun. Sabab hindi magsambahayan. Sabab sadya sin pagtinggal sin sambahayan, pag-ikhtilapan. Nakita mo? So, in naksud, himalik na to. In kalingkat, in panghalra na to ako Islam. In babae maghijab, in kanakan mo pa Quran. At 2020, magna kami si Muassasat Al-Dhiya, Mahid Al-Dhiya. Kami kayo Ustaz Zaid, iwasin kayo ba ng kaguruhan? Nagtipon kami bata, so kaya maghindo sing Quran, maghapid sing Quran, maghindo sing bahasa Arab. Nalimot namin tausog. Nalimot na mo lang tindi ka to. Wayron kabakan na mo, guru, babae, hapid sila Quran. Wayron kabakan, guru, babae, hapid sing Quran. 2010. Dito kami nakabak. Kataw tayo manghuran na tuiyakan. Hata usog bayro na zaman na kauna. Usog aon sa babae way. Himarap katan kita niyo madto pa dunya. Papag-iskul, alhamdulillah, ayaw niyo matay nag-against. No. Sa nanginang ta prioritize. Prioritize ta kabuhit tayo para kala ini kalupan tayo ini. Kalagyan tayo baguhon. In sistema sing kabuhitan. Alhamdulillah, puas sing pila tahon, habarakat long ta sing juhud, si makatawtoy manghuran, haadya hadya ang kanalong kinumat Islam, masimas halong karayawan, haadya hadya, hawayron pa yung mahadmuro, hawayron pa yung salamat, haadya hadya, dahil nga tag na namo nagpangadji biyahon, labi na rawang gatos murid, in nakagraduate, in hafiz sing Quran, labi na kapatan, in babae, labi na katluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diha ini in kabayaan, tahi kabalik, tahi ruh, ikabalik ta inyawa sin Islam maripahula sin kita. Ikabalik ta in sarap sin pag-ibadat maripajantong ta. Inkabaan ta in kamasjid-masjiran hipo sin ummat Islam yadto sin musujud pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabang tayo nirip mabalik in
umat Islam harap pamana. Biyabaitaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin sakit iban ubat. Idza tabayatum bil aina wa akhadtum atnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. In kaina pusan sin hadis hatta tarji'u ila dinikum. In sakatan sakit jumato in ubat suway kamo magbalik papag-agaman nyo. Manggayunggong in umat Islam. In puasa suway na to ito na inhako sa babahang na inimang datong marikato. Gambia, hula Gambia, kita ko niyo sinta kisa. Declared katan state nila. Bawal in music ang adlaw. Law na pag-ihtiram habulan Ramadan. Subhanallah. Pag-ihtiram habulan Ramadan. Suway mabot bihadto pag-ihtiram hasyara'i sin Islam. Pag-ihtiram, pagmartabat ta hasyara sin Islam, ha mga ibadat sin Islam. In Ramadan, ang kaminsan da magdatong marikato, hiru tayo martabat, ha kama. Layuan ting katanliangan sin Allah. Magtuod pa mo, yung pagkita TV, yung pagkita ha mga wawawin yan, iwan sin mga hidabais ganda, so yan, layuan sin umat Islam. Sa buhay roon, lang sin Tagalog, maidulot, no? Mayroon maidulot sing mga pakaradyaan yan, mangbukon, manglawng, dayng haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yu'labun. Mudnato din mga sila nagkukupor, parman sin Allah ta'ala. Yunfikuna amwalahum, magdapakak sila sin alta nila. Magtabarok sila sin alta nila. Yung mga nagkukupor, magtabarro sila sin alta nila. Huwag ko ni maksud ipagparayaw. Liyasuddu an sabilillah. Ipagpagdaw nila sindan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In programa sin HaTV, biya kanda vice ganda hambok yan sabab hikapaling si manusia di nga pag-iman. Aldab. In katanyan, milyon-milyon pilak. Tumtumon na to, bang in Muslim, atawakan in tauri na kimita sin TV, bagsak in kata network. So, kita niyo yan in naggaradji ha mga artista. Depende hataw sin kimita, depende hay kabayad mo artista. Pila seconds da, milyon yan in bayad. Nabangyan way kimita, way ron mag-advertise doon. Imaksud mo kung tayo boycott. Sa na maksud mag-ayad kita sin pag-aramata. Sa in kata ni panghindo kato, among mga nasabot ini alda boy vice ganda ini katan hinang among hikalayo tari nga pag-araman labilo ako lang Ramadan. Umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karwa suway na tutod pakusugon. Iban suway na tutod hinangon. Iban laong tapag tuyo-tuyuan, layuan na to in al-ahwa al-muttabi'ah. Al-muttaba. Al-ahwa al-mukhtalifah. Al-ahwa al-muttaba'a. Hawa nafsu mo ni agaran. Iwan jinisan unuun hawa nafsu. Sababin hawa. Amun hawa nafsu yari alam sin jantong amu ini in mahinang sabab di mo hikatayma sin kasagunalan. Amok day sab ini di hikauntayaw sin Islam. May ita gimuwa in kamataw ra maghinang sin hinang langgal sara hinang bida sabab sin hawa nafsu. Daanan paranan di matayma impamando sabab sin hawa nafsu. Na ini suway na to ini chikon ginawaran na to. Puno in katan tikang na to ini hikakusog daba sin Islam. Puno inhinang na to ini hikakusog daba sin Islam. Bihaon magsukol kitab Allah Ta'ala in sahwa islamiyah lang sin bahasa Arab. In sahwa islamiyah magkukusog atin ng Islam, magkukusog in ruh, in nyawas in Islam magkukusog. I-continue na to ini. In ina tumarbiya siya kaanakan niya. In bana tumarbiya siya kaasawahan nila. In guru tumarbiya siya kamuriran nila. In mga murid tumarbiya mga taurukain. Utungon maripa ang Islam sabab iniring kasanyangan sa umat Islam. Bang kita niyo iabutan sing kamatay where undi
Kita niyo lamod agama Islam, kita niyo nilusong lugi. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga beriman, pag mabuka kamu pa Allah Ta'ala sinmatan pag mabuka. Ayaw tud kamu mikimatay, wat malengkan di kamu halikusan si Islam. Wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna fatira. Qatira. Aw patila. In Allah Ta'ala imiyan. In hisyusyo in mag-amal sali. Himinang deng mga amal sali. Deng naman na usog, iban deng babae. Sartain siya nag-iman, faulai kayadkhuluna al-jannah. In mga sila yadto makasul sila sulha. In-envision. In-envision siya kita nyo katahan, nakabwit siya kita nyo. Magsurod sulha sin Allah Ta'ala. Hangkan sa in Muslim, sambat sinhambok deng mga salaf, in beriman, la rahata lahu fid dunya. Wayron paghalinarya dunya. Makahalihad jay Muslim, in beriman, bang hikatikang niya na insikinian palang susuha. Nah, makahalihad jay in beriman, bang hikatikang niya na insikinian palang susuha. Sabang di, wayron paghali. Wayron istiraha. In kita nyo magmujahada. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Magmujahada, maglugto, hapag-am, hapagpalindog sin Islam, hapaghinang sin pardatan sin Allah. Nabang kau ikhlas ta Allah, insyaallah panuhayon na kayo sin Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahf, kabataan, hawaktu tinggalan nila in pagsyirik hakauman nila. Pihalga nila in pag-aakaman nila. Minig sila rin hakauman nila, kasanyangan nila, timapok sila palaumlungag. Sabab sin pag-iman nila, diaytaan kita nusin Allah Ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, bunag to din mga sila, tulong-bulong bago nag-iman, patuhan nila. Wazidnahum huda, diwangan na mo pamandudon kami. Doa ko pa Allah Ta'ala. Doa kayo na mong diwa ko, ayaw mo lupaha. Doa ayat to si Nabiullah Musa alaihis salam. Alam si Quran. Bang mo yan tiyang Hindu atong tuma, bang mo kaingatan na diyay na siling kat sing doa yan. Alam si Quran, doa ay Nabiullah Musa tartanturik mo yan tinggalan. Uno yan? Dungog kaw. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li, utuhan ko kamakaping pangatayan ko. Rabbi shrah li sadri o kabakating pamatay. Mayta, asupaya matay namin pamando sa Islam. Asupaya matay mo in agama Islam. Asupaya matay mo in iman. Sabi kabi pangatayan mo. Paman syaraha Allah sadrahu lil Islam. Kalagihan tabihayaon. Matao din tawfik kato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan ta pakusungon tayong pangamdos ta pa Allah. Daran ka sujud pa Allah. Doa ko pa Allah. Ya Allah, tawfiki ako. Rabbi shrah li sadri. Utuhan ko o kabaka ko injanto. Wa yassir li amri. Paluhaya ka ko imparakala ko. Tuan impag-ibadat ni pag-iman mo. Insulo ka iwan sinal ka parakala malakbo. So yung mga darang hiro apa Allah. Paluhaya kayo mo. Katan problema. Doa ko pa Allah. Katan kalagihan mo. Doa ko pa Allah. Labing 2 bulan Ramadan. Mabakaw. Aunalta. Maba, kau ang katahan, doa ka, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, paluhaya ka aking pagkaradyan. Sa maglaki yakin. Magkaroon mo pa Allah Ta'ala, iban sin pagyakin mo, insyaallah, in Allah Ta'ala tayo mga ka. Tuan, in Allah, masipog, bang hiangkat, sin ipon, indua, liman niya mga yung patuhan Allah, hindi kau dihilan sin Allah, masipog in Allah. Angkan nakalagi. Handa ko man hiangkat ng 5 mo, balik kau paakama mo Islam. Hawak turong, misanda ko man 2 rakaat, habulan Ramadan, batik kau, tahajud kau pa Allah Ta'ala. Sabab din ang mga sarayaw-rayaw amalan habulan Ramadan, kaya mulay.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون. Tiyo-tiyo yung pagtug sa iman. Waktu sahar, yun sila nag-istighfar pa Allah Ta'ala. Nangayon sila kaampunan. Dua, subay na to chikon. Pag-ihtimam maagama, panghalga isim pag-aagama, iwan, inhawa napsu halaw sin jantong subay na to lanuan. Ini in secret, insyaallah, dumayaw umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maray kapuruhan ko ini, mabapalong tabi mga magpatungtong in waktu tiyo-tiyo, mamarahinad tulong tapatungtong. Waktu mo siya? Hawaran, Continue. palisan pila. Sampai pa sa gunung Butagisa. Sa Gunung Butagisa. Di lang to ako, isang. Katini kami. Namuyad ng mga jamaah muslimin. Dua parakala. Kalakihan, singkita niyo, hinangon na to. Hasupaya, humalga ka to impag ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, zaman na to bihaon, bukod na kita niyo awam. Yari kita niyo hakahalan, lando, kapirigluhan, sin pag-iman sin kita niyo. Hangkan na suway kita niyo maupiksa, deng may naap. Pakaruman, chikon na to. Inalta na to. Inkatan na to, inkawuhi na to. Sabab masigpit na tungan kita niyo sing kamatay, in kita niyo bukon halong pagsadya. Nang paamuray ng invasion, sing kita niyo na sinagi ko sumod kita niyo sulwa. Sabab adlaw akhirat, bang inmano siya, nakawa deng hapinan ka jahannam, nakasud siya sulha, siya nato hindi maugadarat sin Allah Ta'ala. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Imparman sin Allah, isiyo inna parwa deng hapinan ka jahannam. Wa udkhila al-jannata iban nakasud siya sulga faqad faz bunnal tuod intao ini siya ng paruntungan. Siya na intao ng daog. Nakalaghan ka to bihaon humati. Misan ka hukom mataudil mo bang man in ikaw himinang simpardaakan sin Allah. Bang isabin ikaw mataod pa ilmo himinang pa kaw simpardaakan sin Allah, ikaw na yung pinakamarayaw pariman. Sa misan kita mataod ilmo, bang in ilmo yat wayron nang hindahi kato pahinang marayaw, wayron nang hindahi kato madto pa amoy kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala gaman in ilmo kay hatihan natuyad to nauzu billah inyad to mudarat hakabuhi sin kita no labi lumadlo akhir. Ay mga Yahudi. Amon nagula daw na Jerusalem. Amon nakakawa si Masjidul Aqsa. Mga tao yan, doon kanila timuron ng kanabihan. Mataod kanabihan timuron dahil family sin mga tao yan. Mga Yahudi maingat, sampay pabihaon maingat. Tandaan yan, nagkukontrol sin dunya po sin Allah Ta'ala, Yahudi. Magkakad kami masindi in World Bank, in nagkukontrol Yahudi. In economy, sin US, in nagkukontrol Yahudi. In media, in nagkukontrol hadunya, Yahudi. In market, in nagkukontrol Yahud. Mahingkan tao tiyo-tiyo. Maingatin Yahud. Sa bianahin ingat nila. Bianahin ilmo nila. Way na hinang sabab. Kaya batok nila man ito pagkabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, daran ko'y pagbisara mga jama'a muslimin. Misan pa isiyo buroy nagbisara kato. Misan pa isiyo gurin piyang awan ta ilmo. Misan pa hulay niyabot ng takima wa ilmo. Masigari halaw sin jantong ta in control. Kita in control po asin Allah Ta'ala. Misan mo iuwos biat-bat kiyawa in ilmo halaw sin Quran. Bag inbaran mo rin mabaya magdayaw. Mayroon da. Angkan nakita niyo. Kita niyo in magdayaw. In Yahud. Kaya ingatan nila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biya sin pangingat nila. Sin anak nila, inyaon rasul, matan, kaya lukis alam sin Quran nila. Sa wayron nila tiyayma, sabab sin yaon in lumi alam sin jantong nila.
Kalagyan na to bihaon, yung ilmo minsan to i-apply na to ang inawaran. Pindakon na to yung sistema sing kabuhi na to. Ayaw na to hinangon yung pag-agama tradisyonal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kaya ingatan nila sin mga Yahudi, Muhammad biya sin pangingat nila sin anak nila. Sa uning baita sin Allah Ta'ala kanila. Bangka ko sa bayang, indaran biya wasata, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Suratul Fatiha. Sampai mabot ko pa ayat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hindui kami, paraan marayo, paraan maguntul. Amunin akamam. Siratal ladina an'amta alaihim, daan si mga sila kaya nikmatan mo, rin ka nagingan, iwan sin taubod, mata nag-iman pa Allah, iwan sin karasulan, iwan sin mga tao syuhada, mga tao beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukun mga tao ang kaya siyan misuyan Yahud. Iningat nila, panday-pandikal nila, ilmo nila, way nagmumpaat kanila. Sabab, yaon halaw sin jantong nila. In control, di sila mawaya magdayaw sin ginhawaran nila. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In Allah Ta'ala, di tuod marayaw. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Di tuod dumayaw inunun ha kauman yaon sa hingga mismo baran nila magdayaw kanila. Hangkan na in control hari kato jamaah muslimin. Hiwalik na to. Hiwalik na to. Yung panghalga na to pag-agaman na to Islam. Wayroon na to karayawan na hasil na to buat malengkan bang kita na uliha ang Islam. Aw namok pamintangan. Babae. Nasabot si magsasal sila. Yung babae ni aw bana. Aw siya 5 anak. Aw pa ako marima 5 minute. In babae ni hinangon na to pamintangan. Biya din yung pangamdos niya pag-agama, panghalga niya pag-iman niya. Tiwok na yung katan, halaw sin liman niya. Isyo inway pa, nakarungog sin kisa sin Masyita to binti Firaun. Hambok babae yun, halaw sin asta na yung Firaun. Yung babae ini, mag-aayura sin anak ni Firaun babae. Bango pamakundiyaw, dahi-dahi utang tanan. Hawak to timag na indawa si Musa alayhi salam, inday nga mga nagkahakad, nag-iman ka Musa amun bana niya. Nag-iman pa Allah Ta'ala niya kadadaway Musa. Asa kaw ini, kaya ingatan da si Firaun, intaw ini nag-iman ka Musa, piya tawag. Isintuhan mo, long habana, simbaba ini. Nalong nintuhan ko Allah. In-declare ni Firaun in katan, mga hakad, Tuhan, duwain din ka na ipapatay Firaun. Ana rabbukum ula'la. Laong si Firaun, ako yung Tuhan nyo sa taas-taas. Piya patayin ama. Piya patayin ba na simbawa ini? Hati niya, panagnaan, panandas ka niya ba na? Yun siya bariman na, tiyatapok niya. Kiyuntin nyo simbawa ini, yung pag-ayura niya, anak niya 5. Kiyuntin simbaga ini, yung pag-iman niya. Yaon da siya halaw, sinasta na yung Firaun. Sampay hambok adlaw, siyudlay na yung bata-bata, amang iipat niya. Paghulog sin sudlay, nakayan siya, Bismillah. Biyungog sin bata-bata, amang iipat niya. Ay, kaulaw na, kaulaw na Tuhan, pagtutuhanan, duka yung lingkan anak. May talong na kaulaw na Tuhan, pagtutuhanan, duka yung lingkan ama, law ni hababae niya, mong ina ini. Law sin babae, intuhan kulaw na, iban sin Tuhan mo, iban sin Tuhan yama mo, Allah. Intuhan ko, iban sin Tuhan mo, iban sin Tuhan yama mo, hati ni Firaun, Allah. Nahangkaray tuwod si maplag in hawal. Miyamot madtukan Firaun ay kawyaon to'y halaw mismo sin asta na niya. Magad kaniya amon babae mag-ipat sin anak niya. Piyatawag. Piyatawag. Sin Firaun. Isin Tuhan mo. Law na yung Tuhan ko, amon Tuhan mo, iwan sin Tuhan ko Allah. Diubalan ni Firaun. Law na tinggali in piyagtuhanan mo ruwain din ka ako.
biya simbato timindog ibaba ihalupan ni Firaun. Sabab simpang gayunggong simpang kakamoy untiyo. Manjari man yan to imiyan si umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam na okay na. Magkupor na ako, minsan na kuman puting. Ha? Sa alawang nari ko tinggalan, intuhan ko Allah. Kaya tawag ni Firaun, kasundaluhan niya katan. Amay, amanat, auntoy ini, yari halawang sin astana ko, kalagyan na to ini hukumon. Natipon yung sundalo. Kaya ingatan ni Firaun, in witness yung babae, anak nila. Sabab, kakausan sin ina, sumakit inu. Di kakausan sin ina, aturo din anak niya, halawang kasigpitan. Isang dakman itong sumakit. Katahanan sin ina, di makakaon, di katahanan sin anak, di katahanan sin ina, kakitahanin anak, di isang makaduro. Bang anak ning pagbisarahan, dukain ning kahalan. Kaya ingatan si Firaun, yariin kahina si babae anak. Kaya tawag yung 5 anak. Doon man halupan, dakan naman 5 anak. Kiyawa na si mga sundalo ni Firaun. Kiyawa na si ina-iniin anak niya mong bata-bata nagdururo pa. Kaya rin niya magtuy paraghal niya inisat in bata-bata imo kay na magtuy sing duro niya. Law ni Firaun kanya diin tinggalan ng pagtuhan mo at tawakan magtuhan ko kako. Law ngayon tuhan ko Allah, amon tuhan ko ibang sing tuhan. Sampay kahupon declare ni Firaun. Law nakakamumad to kawa. Hipuan niyo sinlana ang paniyo pagukala. Bang niya tinggalan ng pag-akaman niya, hambok-hambok anak itilak ko palang sing tawa. Kiyawa in anak magulang, ang kasasaat na tunaw in anak. Kaya hamutan si ina. In unod, naluto, in buko, pinuti. Laong sing Firaun biya, din tinggalan mo, biya simbato. Pilaras, timido ka alupan ni Firaun. Di mahinjog in pag-iman. Hikarwa anak, laong Firaun, hikarwa, tiluan niyo palang sing kawa, buhi-buhian, kikita si mata sing ina. Yaunda, ang karektod na tunaw. Way luunda na haling ina. Kiyawa na sabi na nakikato, hinang biya sing hikarwa, liyon na isang pakawa, sampay na tunaw. Yaunda biya simbato, timido ina. Sampay pahikaupat, yaunda way na haling. Sampay pahikalima, amon anak, yaon na ha. Lang ta nagduro kaniya. Kalong Firaun biya diin, tinggalan mo yung pagtuhan mo rukain na yung kako, at tawag kahitilak po kung anak mo sibi-sibi. Long ning tuhan ko Allah, tuhan ko iban sin tuhan mo umunin Allah. Diagto sin sundalo ni Firaun. Yung bata-bata, yaon na pagduruan na ina, bihaw ni tilakbo naman to palawang sing kawa, nagbungukal. Kita sing ina, hindon day mo ulin haduro niya bihaw niya to nang kasasaad. Malawa, matunaw, kahamutan na yung unod, sabab na luto na yung tulong sing kawa. Pagtali sin ina, hambok din niya. Sampay lang sin nagriwayat sing kissa, hakahalan ini nakananamin ina kahina, hamba na sumurindir. Sabab anak ni tiyag bisaran siwi-siwi. Di na makaya. Dan di ha ini, di matungin partabangan sin Allah Ta'ala. Tiyabis sara sin Allah Ta'ala yung bata-bata, nagdururo parik makabisara. Amunin nakabisara yung bata-bata lang na ya umma, isbir ya umma, fa innaki alal haq. Sabar kau lang na ya, kau ina ko na hindi ikaw kasabunalan. Tilo yung bata-bata. Palaw sing kawa, 5 anak, sing babae bariman ini, kikita-kita niya tayo alupan. Impiya ngayon, papagpupulon, hadya arama, wayron hinang sinina. Sampay kahinapusan, amo na ina, nalong na biyad, tinggalan mo. Timindok din ina, wayron na nahalin. Bihaon siya ng hitilakbo, palang sing kawa, buhi-buhian. Suman sa hikadto palang sing kawa, imulak yung babae ni, law naaw na ko pa ngayon kay mo, law ni Firaun. Law ni Firaun uno, hirihil ko kay mo. Hati niya pangayo kaw. Law na yung pangayon kura kay mo. Ubos ako mapatay bihaon, tipo na ka ako imbukog ko iban sin mga anak ko. Butangan ako hambok pugol, kalu-kaluraman, makapag-unong-unong ako, iban sin mga anak palo akhir. Inyad to, kisa pamintangan sin kita ni umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bihatin pang halga sin mga tao na kauna. Ining kabaan na to, halagaan natin pag-iman na to. Di na to ito kauno-uno kahalan. Mura-murahan, siyapatan ko na. Kaloy sabi ang mga upay kamahari si mga gurot, haway roon palong tanag azan. Dari pa'y Sheikh Alim, iba niya patuan. Jazakumullahu khairan, magsukol kami pa Allah Ta'ala ibang mga kaguruhan na pag pagdiwak to. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ito na sa lingkat-lingkat pengajian serta makatanhon pangatayan pusok hugot si pag-iman sa mga sila nakauna nakasud pa agama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga yan to, pag-iibog-ibukan sin mga bariman ang ko no baha ini makawak kita niyo hajaman na to ini biya sin mga silayat nal niya aunday sa mga kawaakan bihaan sa nakamahangan yung bihat yun biya mga sandal nila kapag agama na yung bihayaon ka to ini biya matawag na rin kalikapan sin ini kuhan so matawag ng kakitaan sin pangatod na yung pangatod yan ang waktu doon han lumama yung pag-iman si manusia matawag na yung ka-iibugan na biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kabukaan niya umat niya bang maukab na ini sumping sin dunya pa ini pangatod sin umat niya na misan pa niya to long na ambok dahil mga ini tutukasan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila amoy nagdaraawa Muslim bariman murah-murahan yung mga yat tulong ta misan kita rin makasibo kalau makaurol insyaallah subhanahu wa ta'ala ito balkukan Syekh Alim natin kapatid bihaw ni sir. So alhamdulillah mga tinangguan ha kami Islam ito di mo sa lingkat-lingkat lam ta pengajian katuk balkato singuro kalasahan dari Syekh Abdul Wahid Hiram amoin sambat dikatuan katanhud sin pangatayan sin tiap-tiap bariman halikupan dunya in launta bangta amuin bukay kayon inamuin lang tajimatu mga sila umat na kauna amon na kauna nag-iman din kato niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang uno in jimatu kanila din mga partandasan sinulutan na kanila karena si pag-iman patuhan rabbul alamin kaunuhan in kita niyo hamasabiyaw nini lang tahi compare pa kanila na kauna subhanallah biya na sinasabot hayin doon amuin babae lang ta magsusuday-suday sin buhok sin anak ni Firaun lanatullahi alay kita nato na hindi na kisah di mo nato na kaya kisah siguro kalasahan in lang tagawot sin pag-iman nila mga tas lang tanya walihan nila kaanakan nila mapugna bang mayan di mukla sin pag-iman halom sin pangatayan nila yad to alamat sin pag-iman matan patuhan rabbul alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala inyad to mahinang lang ta upihan sin kita niyo sarta dia dagbos mahinang encouragement kato nyo katan mangbiyaring kita ni mugha aramato iwan mamugbog hapagtaat patuhan rabbul alamin biya simulan Ramadan biya pagsandal hajag international tasin pagkauliban pag-inom daing hakagawa sin pajar sampai pagkatugom sin suga ini long tadi dahil kamudalat kato niyo gaman aun pa hikmat marayaw hikarayaw ginhawaran sin kita niyo may tain kamatauran pa rin kato niyo di mapakahinang si parkala ini daakan sin Allahu Ta'ala para harin siya nagugulal nag-iiman patuhan rabbul alamin nagugulal nag-aarama haarama mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amoyad itong mga panahon hakamesta sa dingkat-dingkat ng tabulansan kaya tukbal kato niyo hayin doon murah-murahan kabalikan ko mahinang ito biya mga long ta pangadjian kato niyo katan inamuin nasihat sing guro na to kalasan hayin doon amuin karil niya kato niyo di matong na waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid kami hadapan kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله